wasia wa muimi. Nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani. Va Kasinga ila ikaunti nene ya Masako uimi wa Kitungu thini wa Kilungu wasia wa muimi. Wina kwa Steven Mwema Mutongo TV ila ni yongwatanio ya Mukamba. Ndi mwana musese kalivu tuwe Kitungu cha ukanga mboka. Kana pe ndongiki kawa? Ndi cha ukanga mboka Kitungu. Na kachumbari. Ayo ndonge. Metindele. Ya sawa novyo. Sabali ina ya kwema Kitungu. Wambe izindi no kwa ndongo na wemete. Tunasa kwambia hiyo. Aye Kitungu na ambia tena. Na miaka ta community ya Kitungu. We? Miaka ta community. Maanisha ambia kwema Kitungu ni kana kaini. Maybe. Na yu kila cha atumia wambia kwema Kitungu ni cha no mundu emete Kitungu na kike kanesa hii. No mundu emete Kitungu. Ela naendia sokoni. Ine aliagiwa na mbesa. Kuna ana akolelia. Ulo Kitungu kibandawa. Ana amanya. Kuna ambia kwema Kitungu. Ko wewe masindula siembesa. Ni mazira siembesa. Ndio ndao kwema kindu chochote ni hizi na mbesa. Wenda nenda magero mbesa. Na ndiye ka timing ineza. Yale na bandule binda ina ile no kode binda ila ile. No wiso tutabye season ya Kitungu itha eva. Nikenda lo kwenda kupanda Kitungu. Ndakabanda thiethe kitako kimangite. Kimie ngite kusokone. Yue Kitungu. Tuambie tuwekia direct mundani kana tuambie Nazarini. Kitungu tambia Nazarini tamanyana. Ogia Nazarini. Ukaya Nazarini kogela ikaneba. Jamina maybe jabija size ya ta kafenzo lo lugenda agiana. Yoto banda. Isuni almost that as you matter either nana kana kenda bando. Ko Kitungu kikala muno kibuyoni chundo. Kikala muno kibuyoni ndio ndo mama nana. Yo pe msindu moto ya Kitungu tukia Nazarini ningitu banda direct. Itegemea kapeke ka mumosine kainie kana ne kanene ne chakula kitegemea kana kindu kisila kibuyoni kana kenda direct mundani. Nika peke abyo sendo inge kikala muno ikanja minati ikayanya. For example tokoza ta mababai mengi lakini ebabai kala ibinda ya samuno byo kuyo ndao kamba omeke ya Nazarini nikenda weze bya kina odenya muno ingithia undo abanda maybe ketha mundani na weke kama ne kala ibinda inge muno ingithia uketha ndo tumya kinge muno ite economical tu you tulike ba Nazarini Nazarini tusobya ate Nazarene tume prepare ate Nazarene nikenda tu Kitungu kitu Kitungu to raise ya imbezi yolo sia Nazarene tuenzanda tuamba inza kitu omba muthango yokela yolo neza oyethia ne loose neza endo amino sobya neza ende ituitema to petalo otonini atokiamba uzito awekiamba uikuna kana endo ingithia pe ulikuta ile to thimuno wale kiagendo kanini muno byotaze nota about 5 mm yu ezo yenda Kitungu wachalika muno ke yokelaro yakilika kanini akogela kendo katheke muno byo kuona ogela katheke katheke ndhe muno kayumela neza aya na puki kibuyoni pe mawu amwe matonyo kwata Kitungu kibuyoni Kitungu ti muno kibuyoni kendana mawu maingi thama thina maingi nayo kibuyoni utuwe kia fertilizer teke fertilizer Kitungu oibuya ona muno mala maingi wethi ya kegala kibuyoni ngiro nomi netona zomina ikitona kuyana leke sobanda kititai kia fertilizer kitumi kikibathokanya na mimea no ingi ata nundu nono na either manyanya tuwekia DAP tuibanda either kina fertilizer yacho kana Kitungu yuke kibuyoni tuwekia fertilizer tuwekia fertilizer tuibanda okagiro tubanda manana DAP rotweka tubanda Kitungu na DAP na baki buyoni yona manyanya asikuma ila soye kibuyoni tuyoka tukakia kakia lau ka muthemba netwakia Kitungu twakia o twakia ila gwesua ino wotesua baimana makwakia wase imina ibindana ta yime Kitungu cha ilo germinate between methanata 5 na 10 depending na variety germination rate yayo itha yeyolo wapanda utasi ile tonyomya ne 50% kana
ni depend na packaging date kikatha kitongo chwe na package wa meruke germination percentage no yendo na yo 90% lakini chekalanga nikithe germination percentage kwanza kitongo kithe ya meruke mo ndo masi ndo ilenge ino nupe mundu nawe ambe abandi kitongo bumelo twele tutatu ezingi cia thele iwona cha kwa muno kitabandwa kitongo kikali germination percentage ya jwe ya meruke mono pyu na wasia twisoba chaminome twisoba ndeti na ibinda yanata duke buyone kekalata between ta 8 to 9 weeks ajamina me levandu ezazi otamiyele alafu jamina kuyani aende we transplant ibanda mondani na tuitwa mondani umunda tu prepare wa kupanda kitungu munda kitungu muno muno teka hondo tekyoke buyone terese our beds yoinge atwara is beds tuipande lo baulo lakini tuamba kwekiabo leo wamba kukilio muthangai wamba kuinza ukilio muthangai kana wekata ero kila sema muthanga ikalwethe muthanga loose kitongo muno chenda muthanga loose kwa wamba ukilia ubulaniti abo na ende wa mina oiza obya wa mina zo yana zaende uibanda na chenda muthanga obwa nata peme isi kila mundu etha ina muthanga tofauti kitongo chenda muthanga obwa nata kitongo cha kimea methanga ni mingi for example iza wakwa kwa muthanga ni mandanga ano keketa neza kwa hiyo kitune nege kao neza wathio ola muthanga no longe muyo bado no kekao neza kugere methanga yo ndege kitongo icho kaneza keithena ko wasia twamba kukilia ni maembe kana ni ng'ombe kana ni itinga independent kila we nacho ayeri yolo ndo banda yes kadha eri nene muno kwenda itinga wala otomio itinga lakini ma atomio itinga mbado no osio ko wasia aloingi okunenge wethe muthanga iwapo tha ko noi pesi ndo mweta mayu weka kwenzia yima undhene na ibanda bundhene niki kietu kila se yolo kitongo ndo babing kikiambabing ba muthangane babing ni kusobya kuzesa kwaze kwaze kuizo wayo ndo kisobya cha muthangane chenda ukethia wabanda kyo baba kube wethe choka iki kwaze obanza ndo wana chalika muthangane muno uchi yani abundene ndo wakuyana keto na kuyana ndo kipine ko ni sinye nona undu mundu enzama kwaze yu kana malu tametha yu makwase makitongo tametha na kunthene ayi okega makitongo umayoneka kumekeka kuyo mekeka baulo amuthangane olo na yu twalika mundani wasia nikukilia tubanda spacing yanata kitongo tubanda na futi omomwe spacing ya futi omomwe akatongolo tiala kange otamba uti 4 inches kana othanthatu na twekea fertilizer yeba twibanda twekea DAP DAP niyo twekea twibanda twekea twibanda awamina moyo moito ndo cia CN after another 1 month wekea 17 ibala izo tumeanga kwa wingi ko DAP da ya kwikata DAP itaza germination ya May ukethia mine uma metoke ono ndo ina phosphorus mbingi na phosphorus mbingi na CN itaza ya cia muthamba kuyana na matu muthamba yune matwano matwaya kuyana ndondo na matumene nebeta wekea kwa se nebeta na 17 na yazo enana bazaye kwase 17 ni nitrogen 17 phosphorus 17 na potassium 17 ko isine ikata ezo ekiama kwase neza ama kwase na CN wase twekia itina wa moyo umwe twamina kubanda alafu amina moyonge omoyu after 2 months toyeki aende no 17 na tuimanata yukana ni abika ibinda ya kuketha ketongo nekiteke yona nazia yona aje kama kwaze neza na matumambe obaloka nusi kwase no with it nezo ketha nene bie ona tebikie ko kila muno muno wale to sise kila ketha ke sure ne matuka na imo obaloka ko ono kande no ngithia emindo enene bie matumai mina kuyania matumai ona wenda no ngithia matumai sa kwenda na kungama kama yeza kwenda kungama cha mino majua cho mwene getila akiyambe obaloka ko yu kindu kicho ndeki ka bitina ibinda yanata tase mirato zaimo no mirato anyisu kitu mbana kwani kwa bembe themba yanata kitu ngono pe mundu wa yaze kitongo kima na mithanthatu aye beitha ne varieties depend on varieties ibe la local breed ezune enda ibina yaza 4 to 5 months up to 6 months sometimes lakini varieties la toketa nini hybrid peimona igwa 2.5 months inge 3 months inge 3.5 lakini hybrid beimona kepesa 4 months 3.5 months kila cheimono ko usendo cha kusendo banda hybrid zonda kibodokano cha mimeno to banda hybrid na mimeno ya
Local. Yeah. Okay, hybrid esi ama kwaze manene. Kuelo banda. No bando na mathenge ani munangango. Oyo magone ngoma kwaze maseo. Lakini yule ela local breed to etobo wayo. Aya zuela ikala mona ne binda yaza. Wa bande the yangiani aziaro ndo nini. Kuna banda no especie yete mono. Ko kilo especie mono ni no local kana ni hybrid. Elo especie ya mono la local. Hybrid yo banda ithengiani. Ko na yu kila kitu mando ngi mabanda local ni kwitha hybrid yeta sambesa mbingi kana. Yembeza mbingi mono. Benda difference nene mono. In terms of ukesethia na mono. No itewe mana 5 nengikatewa ngili. Ona ngili 5 difference da yanu. Only for example is that a hybrid. Kilo kemo ata between 20,000 to about 30 depending on variety. Lakini local breed the same kendo. With the other ngili 5. In the long run ela ina profit we yolo ni Ni hybrid. Ni tona kuna malele yolo aino ngi. Ona 4 times. Ona malana. Kono mba ukalika mubuko ni muno. Ne ukatoza kwata kendo kenenange. Kweko lika mubuko ne panini. Ikwata kendo kanini. Wali kama mubuko ne bayini kwata kendo kini wali kama no kwata kendo. Atena local breed yakala mondani binda yaza. Ndawele ndo abandie kendo kenge. Ayu inana tinana kitungu. Pe mauma kwata kitungu. Kwata mawu. Kwata no wawu amba. Bandi kwa razi nilisi kwa manana. Ni kwa raki tungu kwa mba. Kale kwa tripod remedio. Isu ni ela motu da menda kwa over. Na ni kwa ni thrips. Tumedutu. Thrips ni tula tu isira kikamba. Tuizira kikamba na mundu. Peto foti ya ni wisi wewe ni wo mindo tusamutu ka toka kwati onethane mathoko. Andi na wetha ni toia ni methemba mingi thrips esi methemba mingi thrips esi methemba mingi na be affits kirungu iko ya affits iko ya thrips na thrips ya methemba mingi na affits bado no sia methemba mingi ndo thrips ile kwa tambo zisi kwa ta kitongo na affits ile kwa tambo zisi kwa ta manana nikibakani na white fly si kwa ta kitongo iko ya white fly no thrips ba na padre medio yesu si mauma ingio maua nge mainge iko ne ma inge weto magoti ke mauma inge kitongo so you papa twambie papa thrips cha kwa thrips kida akili ata mundo to nyomanata kana ino yukitongo cha kana thrips cha kwa thrips with yake ina growth with yake ikuyana ne kikwata ndoke yake ikuyana nisioneka ezoneka wabigwa ba katika kitongo linotona wona atundu tukana eto za mutio eso thrips yesu powdery mildew wona jambe yobe ndo alangi ukona matomambe yakwa uba akeba kambe otyo kwa mayelo sio powdery mildew yesu lengi nemba mba ndo masiwa mato yazio mawela common pe ondo tomato no peke ndo kichangia kukwato ne mawo wasu mbebo akiuche ingeba na suya mbado kwa byo bamono thrips yozi ndazi sio kwa wingi ko to no sia ni ata kitungu na mawo wasu oketa control na ndawe kendo kenge kila kemwe ukuna ndawe lajo kendo the cha usiche kale cha so sindizo ndo ndawa season ya kitungu ne yeba ilanze yobyo kitungu ne rukuma maitaze mwiwakana baka mwiwanana ezio na hizo ni yanze ya kitungu yani marketing lakini yuko banda kitongo ando inge mono menda banda kitongo thano taze mwiwa wanana wake ndawe 10 nondo ba una bobo chokane sa kweswa yinge jareta muti amwe kitongo kiende tembebo ko wibide no ya kwe season whether kitongo kitonye kuma kilo kimombe sianata ila kwe season ile kepikazo na yana 140 ko yote ya ba mundani aje sokoni ilota sokoni yani ilote ya yote ya ba munda ndo ndo yana ila season yolo yana miongwele iwa uite ya ndo mathi makate maenda makathosia uite 120 120 ni movia muno ndo na ito mundu la ukwenda kwema kitongo wamanya ende ndo utonya kwika ni watu pia ndo twikana nacho Nazarini pa ndo tukie ya mawala matonyo kikwata ndo tumatonyo masia na season ko ni mama na kila kindu chonde ni movia ndo na ito asante naende mwana musese ne uemi wa kitongo thini wa kilungu wasia wa mwemi wena kwa Steven Mwema va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba
twambo thiu mwone vaini tuiciokethia nitwetha na mutaalamu va studio tunenanisie maundu ma uimi twethiane itina vinda tayasa. Wasia wa muimi.